prehe! 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so fucking sexy I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Head and Shoulders, 100% dandruff-free hair. Safeguard, don't compromise. Trust only, Safeguard. Ayos ang buto-buto. Skelan. Joy! New best ever Joy! Zero Sebo Joy! Myra Cuff. Sulit sa ubong makulit. Myra Cuff. Sa tabang sa Revicon Forte, ibuhok lawas, sani, puwerta! Mata, kasing-kasing, muscle, dugo sa 5 pesos lang na SRP. Tanang parte, lakas Forte! Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sipon, magsige og tulo, labad ang ulo, gihilantan, kung dili mo inom og tambal, dugay, muayo. Pusa, pag niyo siya, paspas sa sipon ug sa tanang kauban ni ini. Works in as fast as 15 minutes. Oh, paspas diba? Niyosep na! Paspas, maayo! Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. Ang paspas sa sipon ug sa tanang kauban ni ini. Neozep, taken every 6 hours. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is a generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Makapaluod nga panghitabo sa kusina Crime Against Hygiene Inspector Bitoy! Yak! Unsa maning niya sa akong paste? Unsaon man ako paghugas og plato? Mrs. Ang mga nahabilin sa plato, gibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yak! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, pag-Joy Antibac. Ngano man, Kalimpyo ra mag-joy! Ug kadaghan sa naugasan! For hygienic dishwashing, Mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calling Jollibee Delivery. First press the hashtag. First press the hashtag. Don't forget the hashtag. Don't forget the hashtag. Then 87,000. Hashtag 87,000. Kuha mo na, call ka na. Para ma-deliver na ang Jollibee favorites mo. Hashtag 87,000 Jollibee Delivery. Don't forget the hashtag. Hashtag 87,000 Jollibee Delivery. Kapag na-trigger ang hunger, let Jollibee deliver. Call hashtag 87000 for your delivericious favorites. Araw-gabi, usok sa daan, usok sa kainan, hindi maiiwasan. Besh,
Uwian na, amoy perfume pa rin ng hair mo. Sosyaling perfume yan, no? Girl, hindi perfume. New Rejoice! Ha? New Rejoice? Wow! Akala ko mamahaling perfume. Shampoo lang pala. Yes, with new Rejoice Perfume Shampoo, you get smooth hair with all-day perfume bango. With regular use, lasts up to 24 hours. Kitang mga Davaoenyo, daghag diskarte para makabot ang atong pangandoy. Ang ginagmay nga baligyang durian sa una, pinulto na karon. Kay abdik ta mo diskarte. Og sa sakit, kinahanglan tambal nga abdik sad makaayo. Rexidol Forte, abdik banat, pildidil ilang ang bughan. Basta labad sa ulo, pamaol o kalintura. Basta diskarting Davaoenyo, way makapildi. Rexidol Forte, abdik banat, pildidil ilang usta, kundi upat. Alagang tunay, alagang Pilipino. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na pinili ko, sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand Bango, dilita ng tunay maximum fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why, kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kasakit. Agi sa pimples. Gitawag kog maot. Pero mas sakit nga nasuwayan na nako tanan. Kibugas kihapon. Pero wak ko ning surrender. Nisuway kog maxipil. Ninggana. Nawala ag bugas. Mas nihamis akong naong. Maunggi pa dayon nako. Mugana nako ang maxipil. Suwaypod. Maxipil Exfoliant Solutions works with regular use. Results may vary. Tretinoin hydroquinone is the generic name of Maxipil Exfoliant Solutions. If symptoms persist, consult your doctor. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Para sa palaki ng palaking pangarap, pagaling ng pagaling ang Milo. Tikman ang New Milo Champion Formula. Ngayon, mas pinasarap and with more milk versus previous formulation. Mas siksik pa sa Champion Energy Nutrients na Protomalt, Iron, and B vitamins. Growing up with Milo, Milo every day. New Milo Champion Formula. Champion sa sulit, same price pa rin. Based on suggested retail price. Hi, Daddy Delpin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ay, nakauli na, Jud. Ayay, baho na siguro ning ako sa nina. Humot pa! Junior! Hog, Papi! Humot! Tungod ni sa bagong Downy nga naay kapit bango technology. Kapit bango, kahit tuwian na. New Downy, ang damit amoy fresh pa. Kapit bango, kahit pagpawisan. All day ang freshness mo. Sa New Downy, kapit bango. Pagbagong Downy with kapit bango technology aron presko og humot maskig sington. Kung pinut ang ilong, ug labad ang ulo, maglisod og ginhawa, mubugat ang ulo, tungar og Decogen. Nothing works better than Decogen. Among all OTC oral medicines for clog nose and headache available in the Philippines. Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sali na sa biggest papremyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang ACS Millones 2020. ACS Millones. ACS Millones. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones. 1 million pesos sa grand draw. Libo-libong piso sa weekly draw. Sali na at pwedeng manalo sa ACS
ACS Millones 2020 runs from January 27 to May 1, 2020. For DOH, FTA CCRR permit number 0032, series of 2020. Nido Junior. Para sa mga bata nag-edad usa hangtod 3 ka tuig. Magsugod ang presyo sa 97 pesos suggested retail price. Naapod available nga 2 kilogram box. Nido Advanced Protectus Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 147 series of 2018. Hindi mo kailangang tanggapin pang nararamdamang pumipigil sa mga bagay na iyong ikasasaya. Hello, secret. Say hello to your new self now. Go with your day, magsanggobya na. Say goodbye to anemia. Go with your day, may sanggobya ka with your day. Sangobion Iron Plus helps fight anemia to win your day. Ferrous coconut plus vitamins and minerals is the generic name of Sangobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura ang bango. Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Need printing your advertising materials and signages, or offset printing your flyers, brochures, posters, and even stickers? Worry no more. Contact Mazenod Printing Press as they offer wide array of services for your printing needs, from books to souvenir programs to yearbooks, and yes, even tickets, calling cards, and product labels, tarpaulin and billboards, wallpapers, and sticker cutouts. Mazenod Printing, located at Doors 1 and 2, HSME Corporation Building, across Grandland Building, Arcastillo Street, Agdao, Davao City. Mazenod Printing. For inquiries, call 327-9141 or text or call 0923-442-0644 and email at mazenodprintingpress@gmail.com. Sa mga kumigo. Buimpas. Zaman mo'y bagyas. Kung sa manay mo mga problema, ayaw ka balaka. Ayaw ka goal kay ana ako permanente sa imong likod. Ha? Imani na? Sigurado dyan ka na akas akong likod. Oo, na ako sa imong likod sa kanunay. Una lang ko yang iyo. Saman. Ayaw bet. Taon og pangutot. Impas! 90.7 Love Radio. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalit karinyo di istasyon. Kining tulumanon. Kapan ka! Maluiban ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo mga idol ug sa tanang naminaw karon ning inyong programa. Nag-PM gyud ko ninyo Kuya Totoy og Lola Hubag kay gusto kong madunggan kini sa among silingan nga nangutang nako og kwarta nga hangtod karon wa pagid in town ko Bayari. Ako ra gud intay na wow. Sa dili ko pa ilahos og saysay kining tanan. Palihog, mo request ko sa kanta nga naguluhan. Reality. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever.
Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy to be. Dreams are my reality, a different to see. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of life. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true. Feelings that are new. I feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live
my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we're no good without each other? Take the best and make it better. Find a way to stay together. Just once, can we find a way to finally make it right? Whoa, make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. Whoa, we can get to it just once. This song is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Joy! New best ever Joy! Zero Sebo Joy! Decolgen. Gipingot ang ilong ug labad ang ulo pag Decolgen Forte. Head and Shoulders, 100% dandruff-free hair. Myra Cuff, sulit sa ubong makulit. Myra Cuff, safeguard, don't compromise. Trust only, safeguard. Kung hilan at ubo, basig flu na na. Kung hilan at sipon, iba yung flu na na. Kung sipon ubo, basig flu na na. Kung sakit sa lawas ubo, iba yung flu na na. Kung na-ito symptoms, basig flu na na. Kung to flu, hinumdumi kini. Usaray to bag-ana, iba yung flu na na. Hey! Kung nasubawan o gitrangkaso, ayaw pasagdi. Iba yung flu na na. Trusted quality healthcare. Unilab yan.
Ubo refers to cough from post-nasal drip. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na pinili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand man good, dilita ng Dunay Maximum Fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Miss, usa ka germicidal soap gani? Diin man diri. Katong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor ug hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwedeng ingon na kung gipalit nimo katong ubang sabon diha, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Hasta katong may himong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa safeguard na ko. Kitang mga Davaoenyo, daghag diskarte para makabot ang atong pangandoy. Ang ginagmay nga baligyang durian sa una, pinulto na karon. Kay abdik ta mo diskarte. Og sa sakit, kinahanglan tambal nga abdik sad makaayo. Rexidol Forte, abdik banat, pildidil ilang ang bughan. Basta labad sa ulo, pamaol o kalintura. Basta diskarting Davaoenyo, way makapildi. Rexidol Forte, abdik banat, pildidil ilang usa, kundi upat. Alagang tunay, alagang Pilipino. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka! Sa antibac ay binig! Akala ko pa nga, lahat ng kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing! Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing, smart! Smart! Ang tanggaling-galing! Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, babe, look oh! Oh! Philippine Airlines has a 2020 New Year sale for as low as 20 pesos. Really? Finally, makakapunta na tayong dalawa sa Coron. And for as low as $20, we can go to Japan. Japan. Or we can go to New York. New York! Ang baba ng lahat ng prices. Why not go to all? Let's go! Travel with your buddy with Philippine Airlines 2020 New Year sale for as low as 20 pesos one-way economy base fare for domestic flights or $20 round-trip economy base fare for international flights. You can also choose from premium economy and business class. And if you're flying solo, you get discounts too. Book from January 20 to 24 and travel from July 1 to December 10. Visit PhilippineAirlines.com, your travel agency, or any PAL ticket office for more details. CAB approval number 01160114 series of 2020. Basta kung pagpaminhod, tuslok-tuslok, kung nangangalay, kung kada adlaw ning bation, pwede ning timaan sa nerve damage, pwedeng timaan sa neuropathy. Pag neurobion na, if you love your nerves, the body nga ma-healthy, aron you can be the best you can be. Neurobion, dapigan mo, neurobion para ni mo. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mateo Guricelli here. Nahanap ko na ang the one for me. Eurotex foam mattress.
The one sa comfort. The one sa tibay. The one na tumatagal. The one na sulit. The one na trusted ng milyong-milyong Pilipino for more than 50 years. Kaya Eurotex lang talaga ang the one for me. I choose Eurotex. Kayo din, choose Eurotex foam mattress. Eurotex Foam Mattress, the sleep specialist. Ang Eurotex Foam Mattress, ligon yun sa tag 1,499 pesos. Alang sa 2-inch mattress, mudugay kini, hantod 5 years. Murag, nag-invest lang ka og 82 centavos or less than 1 peso kada adlaw. Diba? Sulit kaayo? Ang Eurotex, maoy the one for comfort and durability. The one nga mudugay. Eurotex Foam Mattress, the sleep specialist. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika. Kung pinut ang ilong, ug labad ang ulo, maglisod og ginhawa, mubugat ang ulo, tungar og Decolgen. Nothing works better than Decolgen. Among all OTC oral medicines for clogged nose and headache available in the Philippines. Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, parang Jun, mukhang nagmamadali ka. Saan ba punta mo? Sa ENJJ Enterprises, pare. May mga bagong stocks na naman silang dumating. ENJJ Enterprises? Saan yun, pare? Diyan lang sa Vimapa Street. Malapit lang sa Davao Christian School. Ano namang meron dun? Naku pare, you're missing a lot. American Surplus. Ang daming pwedeng bilhin dun. Mga branded na, imported pa. May mga rubber shoes, outdoor shoes, leather shoes, sandals, bags, wallets, belts, caps, at marami pa. ENJJ Enterprises, the biggest and the grandest American surplus in Mindanao at Vimapa Street, Davao City. Garantisadong new stocks every week. To know more, call voice line 282-1621. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Buhay impas! Unsaon man lang nato, nahidako ka ni problema nga na-stranded na diris Iran. Timing pagin nga gira pag yun. Mao gani nagira pag yun ay dagko na maging mga Michelle. Oo gani, niya, sa may plano ni mo? Munguli tas Pilipinas siguro ay. Sige, manguli ta. Na, unsaon man na ganay checkpoint sa unahan. Na Iranian soldiers mo'y paklas. Ako rin bahala na buhay impas ha. Basta kalma lang nga agi palata, okay? O sige ka bahala na. Sige. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Nanagsudalo. Gentlemen, give me your ID. Buhay impas, ikaw una gatag sa imong ID. Sige. Here's my ID, sir. You're an American, You're a member of the CIA. Central Intelligence Agency. No, sir. I am a Filipino. Then what is this, your ID, CIA? CIA, certified. CIA, certified Ilonggo Association, bla. Paghiram nito na Ilonggo, bla. Ay, pas. 90.7 Love Radio. Ang musunod nga programa ay rated SPGO, istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalit kaninyo ding istasyon. Kining tunumanon. Bakapon ka! Maluibon ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubag.
og Lola Hubag. Maayong hapon diha ninyo mga idol ug sa tanang naminaw karon ning inyong programa. Nag-PM gyud ko ninyo Kuya Totoy og Lola Hubag kay gusto kong madunggan kini sa among silingan nga nangutang nako og kwarta nga hangtod karon wa pa gid in town ko Bayari. Ako ra gid intay na wow. Sa dili ko pa ilahos og saysay kining tanan palihog mo request ko sa kanta nga naguluhan Reality. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true. Feelings that are new. I feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are
punis ng awring, nagsige magpasiplat diris balay. May tuyo ka ni siya nako. Daily na! Daan palagi ko. May tuyo gini siya. Daily na! Dili ka ba busy, day? Dili manang. Nga naman day unta ha? Naa ba kay kwarta diha, day? Ha? Kwarta nang? Basin ba na kay 500 diha? Pahuwam masa kupi. Pait ka ayo ron. 500 jud nang? Unta gani. Kay may gamitan ka ayo ko, day. Na ako'y bayranan ba? Sige na, goday. Buutan ka man bitaw. Pautangan ako. Ikaw nang no? Imuha pag kong ulog-ulogan. Wa ta ka ulog-ulogi, day. Maumang yun ay tinuod. Buutan mang yung ka. Nasige nang. Pauramunta ka. Ay, salamat ka ayo, day. Buutan yun ay ka. Nang awring pud uy. Niara ang 500 nang oh. Salamat kay day ha. Ay kabala ka, iuli dayon ako ni karong Sabado. Maayo noonang kay gamiton po na nako. O lagi day, iuli ko ni. O niya, aris ako. Sige nang. Giraon punis ng awring da. Maisag kay mo dalag ulog-ulog. Ay, tinadoon lang gidunta niya. Nga iyang iuli ang kwarta karong Sabado. Gamay na lang baya ang gata sa bata. One day in your life, you remember a place, someone touching your face. You come back and you look around you. One day in your Kuya Totoy og Lola Hubag. Gipautang nako sinang awring og 500 pesos. Og nilaom ko nga mutuman siya sa iyang saan nga mobayad siya pagkasabado. Pero nga naman ang bata. Sige ba naghilak? nakulangan na siyang dudo ga. Wa namang goy gatas. Unsay wala ni gatas? Asa mo dito gihatag na kung imong kwarta? Ha? Oh, naara man diri ka. Unya, nga nawa man imong palitig gatas ang bata. Palitan na gani nako. Bantay sa ang bata gaha kay mulakaw sa ko. Ay, patay gyud ni ron. Naunsa man punis ng awring. Uy, matud niya iuli pagkasabado. Martis naman ron. Wa na biyagyoy gatas ang bata. Ipalit ba gito na ko gatas nang nisaad ka baya ha nga mobayad ka pagkasabado? Pastilan po ni muli na. Bayran lagi na ko na. Sos, kanang 500. Guol-guola na ni mo. Kagamay ana. Maugani nang gamay ra na para nimo. Pero para nako, dako na siya. Bayran na lagi to nako. Nang, karon ako kailangan ang kwarta nang kaipalit na ko gatas. Giing nagwa tay kwarta. Mag-ibot kog buhok din sa kong obos. Nang, maluipod ka sa kong anak nang uy. Kailangan ako ang kwarta, kaipalit na ko gatas. Pangutang lang usagod dihas lain. Nang, everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream. Kuya Totoy og Lola Hubag. Ako na hinuin ni problema og maayo. Tungod sa pagpautang ko sa kwarta sa among silingan. Wala man ko nagdahom. Nga dili day niya tinud-on ang iyahang saad. Nga iulit niya pagkasabado.
naabtan pa kini og buwan kapin. Hangtod nga, nailat na pud ko pag-usab. Daylina. Maayong buntag, Daylina. Nang? Niya ka man lagi, Nang. Wag yun mi makaon sa amo, day. Wag mi bugas. Magapas mo na yun mi anis akong mga sakop. Nang? Day, pahuwamatang ko diyag ipalit og bugas na mo. Kuan ra ba, Nang? Kining, day. Maluoy in town ka. Wa mi kaon kay way malungag. Perti punis ng awring, uy. Ako magyusigihan diri og panghuwam. Kabang gapait pud ta. Daylina. Gakutoy na gyud in town ning akong tiyan, day. Nagsige ra gyud in town kog ladok aning akong laway. Tuay magasakop na ko dito, day. Naglurat lang ang mata. Perti na gyud namong gutoma, day. Sige nang, kadiyot sa Kanaday. Sige lang. Di na pareha sa una. Iuli na nako dayon ang akong huwam. Promise ko na nimo, day. Ha? Wa pa ni bayad? May kwarta mo gani siyang pangsugal? Maong ba? Liba magud kayo ka ba? Naluoy gani ko kay kuno wala sila'y bugas. Mautong nihatag na pud ko. Sa sunod, ayaw na paila din ang awring? Kay gahi na mo bayad? Mangugat pa kag maayo sa kabayran. Uy, balibari. Di manggug ko makatiis bayot, uy. Ikaw daw ingnon nga nangapas mo na sila. Wa sila makaon sa iyang mga anak. Di ba sa kabati og kaluoy, anak? Mao na, kay buutan man ka, padala din kas kaluoy. Mao nang giabusaran ka. Ay, paita po ning nang awring, uy. Kay baw man unta siya nga ang iyang giutangan. Gapait pud. Di pud siya maghuna-huna ba nga. Pangitaan pud og produce aron nga mauli ang iyang giutang. Ay, lagi mga tao ba nga. Uy, balatian. I've spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel Kuya Totoy og Lola Hubag. Liman kag wa ko bayrin ng awring. Unya, masayran ako nga gasigi na day siya og panugal. Nalimta na po niya Kuya Totoy og Lola Hubag ang iyahang gisaad. Naunsa na ba ni? Nganong namang kuyina ng klase sa mga tao. Nga abusador, tabangan nimo kay naluoy ka. Pero, wala man lay in return sa imuhang kaayo. Hangtod karon, wa pa gyud in town siya nakabayad sa iyahang utang. Og sa dihang akong gisingil, siya pa hinuoy perting sukua. Hay buhay Kuya Totoy og Lola Hubag. Lahi na gyud. Lahi na gyud ang mga tao karon. Ang nangutang na ang perting isuga. Dagan kaayong salamat sa paghatag ninyo kay kayon ning akong suwat. Gusto rin akong magpagawas sa akong gibati. Ang inyong letter sender, Lina. Si Lina ito ang letter sender. Daghan ang nakarelate ani. Daghan ang gusto nga mo pagawas usab silang gibati. Mo na ni, si Lina ang inyuhang representante. Represent!
Kung kinsa pa tong nangutang, mao pa daw to'y isog. Tinuod na! Ako, wadyo ko nagpaisog-isog ha. Kabalo ko ako, mangungutang po ko. Daghan po kong utang, pero wadyo ko nagpaisog-isog. Pakiluoy lang noon. How'd kay ko ng pakiluoy? Pero isog-isog, di ko eh. Inya makita pa dito, nagsugal-sugal ka? May ngapon kang Lina, ingon man sa tuang mga suking tigpaminaw karon nga live sa tuang official Facebook page Love Radio Davao. Lola Hubag Love Radio. Ana. Lina. Dagi Lina lang matuday kay harsh kay kung iduol-duol din natong maayo. Kay abi na lang nagpadala kag sulat gikan sa day. Para di pod kayo harsh day. Di pag kay patay pala kay murag targonon gini kung kana la okay sa mo. Okay. Okay ra. I-comment si Jake lang si Benny ngan siya. May hapon Lina, ang budget sa imong anak ayaw i-convert sa laing purpose. Okay lang maluoy ka pero kaluy ipod una imong pamilya ug imong kagulingon. Bitaw. Tama. Kaluoy po sa imong anak nga ma-short in town sa iyang dede. Ingon si Karen nga, naasay daghan diri gud sa amuay, api na lang po ni sila be kay mga bagaon gyud ni silag naong. Ingon si Beverly De Loso nga, I feel you. Kay daghan nakaig nang hiram nako. Hangtod karon, wa pa jud ko nila bayre. Amiga lang. Amiga, sige lang manggod ni silag saad. Paasa kayo. Maningil ko, ako po ay muhangyo. Nya inighuman. Wait, balik ko na ko. Naningil ko ni hangyo nga inighuman na niya og panganak. Karon hapit naman lang mag-iskatuig iyang anak, wa man gihapon ko bayre. So nadaot yun in taon ng among friendship tungod sa utang. How sad. Usay manggod ka ng tanaw ni mong tao ba nga, adaghan may siya kwarta di na to bayran. Di ba? Magunahuna ka ginana ba nga. Mo gina mentalidad sa Pinoy lang. Di na to bayran. Daghan to na siya kwarta. May palit naman putog bagong sakinan. Lain binintahan na mas ako kay mo palit og bagong sakinan. Ay, bayran na nimo. Galisod naman gani nagbitbit siyang mga cellphones Anyan tao, wa ka kabalo ang iyang pinagdadaanan. Bata kabalo katong sakyanan no cellphone sing gidadala. Iyara girotate ra puton yang kwarta to. Basta hindi kanang kuan na to, kanang rent a car. Rent a car to. Ikaw grabe kuan ka kanang si tao kana. Murag tong miga na ko dito ba? Gidudahan siya nga daghan kay siya sakyanan kay sige lahi-lahi. Rent a car dito. Libaya din siya 2,000 ato kada session. Ihapon yung driver. Pastilan. Luoy. Ipabarangay di na. Maayo kay manghiram niya di tinglo ni mo suko sila. Di na pwede. Pero sagdi na lang ay. Di na kausab. Ginoon lang bahala nila. Minerva Store. Thank you kay Ski. Era margay tayo may hapon ni Bada. Kang Marvin Sarol naminaw sila. Lisod jud og buotan ta nga pagkatao abusaran jud. Igo ko sa sender. Bitaw dahil na ayo na utro. Nakatilaw mo kagkaduha. Ay na ikatuloy. Hadlo ka ni bisig ang bana na imo kuan laba kanang mao gani nga. Lain og temper ang bana, lain og reaksyon ang bana. Ang iyang sweldo para palit sa kuan untas inyong panginahanglan gipautang po nimo kay naluoy ka. Mayn ta gikaon gyud tinuod la. Gipalit gyud tinuod. So sige gisugal. Kita ni buta sa hantakan. Tuas manang. Ito nagtungits nagkanang kuan. Madyong. Stilan. Nya daog nang. Pildi lagi day. Day wa gid may malungag day. Nagsigin lang kog lado kani akong laway day. Nang ano lamig kwintahan nang akong anak mo tutoy pa nako, iyang papa mo tutoy pag yun. Unsaon na lang ni. Saon na lang ni nang. Dili ang anak nang tutoy, ang amahan nagtaroy. Ipatulpo na. Para sure mo bayad ba? Paita sa niya 500 ra maghasol-hasol ra ka dito. Layo kayo, mato pagkag Manila, hasol kayo. Shout out sa kong kaila nga wa pud ni bayad sa iyang utang sa ako Hello Dres barakatan to rin kan Jojo kan Toto kang Madar kang Maymay kang Alfie og sa uban pa nako mga kaila nga mga adik sa drama Slabridjo.
Hello Thank po, you, may hapon. Mildred. Isunod na mo na sa STP ba? Diri sa control. Mas maayo pala itong mangutang ka lang sa kuan, sa lending, sa kanang mga sa cellphone lang nga offer niya. Dali ra kay approval kay 1.5 dayon. Ano ba? Kay kato, dili ka na ka mo-explain dito to. Yes, di na ka magpaluloy bing mata nimo magtwinkle-twinkle ba. Dili na ka magpairing-iring ato, paito-ito yung nawala na release na ito. Na interest. Na yun. Na lang po kung imo pong tarungon og bayad kay mayosad. Why problema? Why problema? Good record ka pag may huram ka, maimpas, hiram na po. Pero kung ingana magaling ka nga klase nga tao, sa to ba good payer ka? Yes. Pero mo gani po di siya manghiram dito sa mga online no kay kabalo gyud siya di siya kapasar. Mao gani. Ano na manang takasan ka kunino? Unsa bud ako ibayad ani? Mao gani. Mag-ibot na siya kuan. Bolbets. Ay, di pwede mahalin nay. Di mahalin nay. Pariban nimo nay una pa nimo ikuan. Pastilan. Ingos Junior Kilat ayaw katinga ana basta na ay pautang na gyud mangutang. O pag utang lipay-lipay bayad. Likay-likay. Mao na nakabahog tik-tik diha. Lipay-lipay deg makautang likay-likay nagting bayad. Yes. Ipo barangay na ingon si Mark Duarte. Speaking of barangay, ingon si Jenilyn. Sayon ra na sender ipabarangay na aron mo bayad. Daghan na jud na sila mga bagag nawong. Kami sad sa akong mama na maligya mig isda, karni, manok, gulay, gagmay radyo taon among ginansya na ay silingan namo nga moadto rag kulang ang kwarta nga ipalit or utang. Utangon ra mo baligya may rabag mubayad o mo ingon ra gipahatod ra nako singnon unyaon ra ka. Maka-airset kayo. Hay sa mga taga Christiana Village suminaw sila karon sakop sa Michelangelo, Micaela, Mix JB og sa kumangod nga si Lloyd Warren gikan ni Jenilyn Susmenia la katong sexy mama. Gani bitaw pud no. Kanang pila ra sa di mo ginansya ba buhay-buhay lang. Ginagmay ra gud. Okay ra gud utangon gud kay mao naman gid na. Sabtan magid na. Kitang mga pobre diha man gid ta mo kuan. Mo lean on. Ang kuan lang gid nga maningkamot ang makabayad para makautro na pud ta. Tama. Mingon man ang nagpautang nga bisag dili gud nya negosyo la. Akin ni kamot man ni siya makabayad. So next time around mangutang ni sa ko utangan ako. Dili po kay nga nakadako para di bukol kansi. At least man lang makabayad siya makatabang ka ikaw nga naay kwarta. Gani. Ingon si Roel nga pagkamalas ni mugnaong sinder, pili apod tao ng tao nga kabalusang mobayad. Shit memeng. I greet with the skalinan sa Winadin Hardware at Cecil Havines nga payat na tamsi. Salamat ni Roel Pasyol. Hindi pa ikanta. Roque Balis, pre, may hapon. Timbaya mga Haikang Richard Clarin, JR Encheta o Ronald Quijano, ikan kang King Roy may hapon. Boss Jason Suzuki sa Modern Image Graphic Design, may hapon, sir. May hapon, sir. Og hello po diha sa mga taga Masinod Printing Press. Hello po, good afternoon po. Ma'am Sara, may hapon Ma'am Sara tugunon. Hello po, Ma'am Sara. Ingon si Inday, makalagot ning mga palautang. Di mamayad. Ngutang luoy kay naong. Kung paninglo nimo, biset iso kayo. Mangutang ra, murag itoy. Murag itoy luoy kay naong kanang itoy nga nabasa. Paninglo na nimo. Paninglo nimo murag nagtigre. Nili irumbuang gid la. Kay di pa mo tingog. Di pa mo primero. Banghagan na ka. Way kwarta. Pagulat magbayaran mo. Tingnan lang yung mga layo ko man ni irumbuang. Tingnan ka na naman si mong bagtak. O ano, nakakabibang na dahil. Stilan. Ingon si Steve Del Rosario. Bulan pa day na? Kani pangutan na akong silingan diri si Grace. Kaya wapag yung taon ni Pud siya. Ayaw lang yung mga mention o mga pangandong ha. Ayaw lang. Siyempre doon Grace. Happy birthday kang Stefano Basio. Happy birthday. Sa May Uraya. Happy birthday po from Basio family and Love Radio family. Ingon si Archie nga ipabarangay na ha? Sabado sa 2021 na ha? Muna yung problema po. Kaya wala ka nang ngutana.
Mo bayranan nako de karong Sabado. Ugma man Sabado. Bitaw, wa man puy kuan. Wala may date. Pagbaklay ni man ang paggawa sa gate. Wa man ko ningon nga ugma nga Sabado basig sa 2023. Wala na katong subsidiya sa gobyerno sa mga driver o mga pikuan, operator. Dugay pa kayo. Ayla. At least nakasuway na kaday so ay na otro. Napamig kuan third chance. Ikaw, it's up to you. Mary Grace Buagas, may hapon ni mo day. Kang Jeneline o sa tanang naminaw karon diha sa Kware, especially kang Dodong luag kayo og short. Dong bakosi po na dong. Luag-luag na. Law-law na. At least dili mabuok dong. Hay kang Rosalina D. Limgas na. Siya nakadawag sa tuang premyo sa kalendaryo. Congratulations kadawag ka 300 plus gift pack. Taga People's Village Rosalinda D. Limgas. Congratulations. Yes. Sa gitaron? Friday. Extended na imong daog hantod na Lunes. 300 plus gift pack ha. Ang ikaw ba makadaog bito ka previous kalendaryo la paminaw nimo detoxified kay ka ba? Ay syempre. Kanang relax kay mong lawas. Of course. Lami kay mong paminsar kay nakainom ka og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Sulayin ninyo ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural detoxifier ni. Natural remedy. Puno pag kini sa nutrients ka magapaligon sa tong vital organs. Safe pag kining i-take with other medications, no overdose and no side effects. Kini ang G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Singit na sa ang pinaka. Bakinaman. Bakinaman. Si Michael Bakinaman. Alas 2:09 atong oras sa tangi ito'y kaduhang letter sender. Salamat sa inyong pagpuminaw. Make it a habit, palihog, like, share, follow sa itong official Facebook page, Love Radio Davao. Napoy Twitter o Instagram. Yes. Sa inyo Lola Hubag Love Radio, Totoy Bibo Love Radio Davao. Ako, Kuya Totoy. Ako, Lola Hubag. Kami daw, permiti may hashtag walang hate. Love lang. Hashtag G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. O, bahalag di makabayad, basta. Buhay! Importante, kahe! May nga po sa ito ang letter sender. Kaduha naman ka na biktima. Ay kabala ka, kinapay katulo. Dili, kung ano niya mo ang lola. Kanang pagkatawa lagod para tanggal sa stress yung gibate. Inom ka G-Detox Plus Herbal Capsule. Lina, inom ha? G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Karon kaya nabiktima na magkakaduha, ay natuguting ang mabiktima pa kay katulo. Kana tinanga na ginaday, tinuyuan na gina nimo. Ako nasako nimo, wa pa ko nasako sa imuha ang nangutang sa imuha kay modus naman to niya. Let this be a reminder to everybody nga kining mga mangutangay kung naagi na sila willingness ka mobayad, dili na ninyo kinahanglan singlon. Diretsuhan na yun na prangkahay rata dire. Kanang mangutangay, dili na kinahanglan ninyo singnon kung mobayad yun na sila. Kung wag na sila bayad, wag na sila nagparamdam, kana nagpasabot, o wag po na sila ngitag paagi nga mobayad, kana nagpasabot, nga wag na sila plano mobayad. Mailhan yun ito nimong mga taong mobayad, kay mo pato'y masuko. Di ba nag-trend na ron? Di ba kita ninyo? 3 million views, 5 million views, nga katong nangutang nasuko. Ni adto sa balay atong nagpautang. Noon sana magkapre. Ito sa Manila nga video, katong Bisaya nga video. Noon sana magkapre. Nagdagot silyo. Suko ka siya. Di naman tika makita dali sa inyong balay. Katong nangutang ha, nasuko. Ni adto. Kasi problema rin pre, yung itong nagpautang. Dili pre, dugay natin kang gipangita dali. Di naman ka magawa sa inyong balay. Gusto lang na ako mubayad sa akong utang. Di naman ka magawa sa inyong balay pre. Ay sorry kay pre, busy mo kay ko. Dili ka mag-ingunan na pre. Ang tutukan mag subago na to niya. Di ka mag-ingunan na pre. Ako mo bayad sa akong utang. Nani interest pre 1,000 interest na pre ha. Sunod pre, magpautang ka. Pakita pod. Sunod pre, mangutang ka. Paningil pod. Bali na no, bali na. Ana unta no? Sana all. China all. On a lighter side, ako rin gibuhat. Kaya pansin mo na to social media.
ikaw nang utang, imo na ng moral, social obligation nga mubayad. Balag tagi-tagi. At least katong nagpautang nimo, makita ba nga niya ning kamot na ni nga mubayad. Ana man na. Pero bultohon nimo, okay kaya. Ana man na kay katupong nagpautang, pribilehiyo na nila. Ganahan sila magpautang kay gaan sa ilang side ug sila ang mas nakaluag-luag sa kinabuhi. Ana man na. Dahil na. Salamat sa imong pagpadagsuwat kay na-enlighten po nag-uban. Salamat sa imong pagpadagsuwat kay ikaw ni represent sa mga nagpautang ug may hapon sa mga mangutangay nga di na pod mubayad. Bayad na mo. Ay naghulat ta. Wala ta ito yung sigang drama. #Dear Kuya Totoy, Lola Hubag!